ngiye kukureka wumviriza iyi video Uvira batangiye guhunga. Hari igihe ntangaza ibintu cyangwa nkakweretsa ibimenyetso kagira ngo ni ukwikina. Ni ukuvuga ngo M23 ni ngombwa kwigwana na Gitega 100%. Kandi ntishobora M23 kwiyubaka yo natwigwaneho Gitega igiyobowe n'abadede. Niyo mpamvu iturufu ni General Godefroid Niyombare ni Red Tabara igiye gutaha akajyaho ubutegetsi buri bukuri imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi ku bice bibahuza aho M23 ikotorora. Kandi M23 yari yiteguye gushyigikira Red Tabara. Reveriyane witeguye ngo Red Tabara itegure Red Tabara twigwaneho AFC, abo bantu ubitegure naho niba uri kwitegura Red Tabara yonyine yo ntizanaza. Ariko hano hari abantu bagiye bahana umusada cyangwa kuguzanya. Reka nkureke wumvirize iyi video. Kuguzanya cyangwa gutizanya rero akebo kaji wa mugarura M23 imaze kubohora ishigajemo Baraka na Uvira, yarangiza ikabwira Red Tabara iti mutahe namwe mujye kubaka igihugu cyane. Hano rero ngira ngo nibyo tugiye kugarukaho ku Mbabazi TV 3. Je ni Prophète General Martin nguhaye ikaze. Comment yawe, like, subscribe cyangwa se saboni, turagukunda. Reka tukureke umvirize iyi video hama ucubandanyiriza ko. Ariko ngiye kugerageza nsome uko uyu muntu yanditse. Abana abaturage bahunga ngira ngo murabareba, barahunze ku munsi w'ejo n'inka zabo. Barambwiraga bati abo ni abaturage bageze aho bita kukabona Buvira, umusozi uri hafi n'isoko ryo kuwa 4 rya Ruhuha. Abo ni abahungaga bava muri Masango Kabona Buvira basangira agasozi. Yanditse nyine mu buryo budasanzwe. Gahanamiye Buvira hejuru y'ishamba ryitwa Mushebwe. Abaturage b'abapfurero bari baturanye n'igisirikare cy'u Burundi FDLR na Mayimayi muri Masango uko byitwa Masango irepfo za Marimba urenze lokalite ya Rubarati. Ubwo bumvishe dusomye n'aba amazina y'imisozi yabo batwihanganire. Rero urumva ejo ngira ngo tuvugana na Colonel Rugabo yatubwiraga ko habaye imirwano ikomeye. Iyi mirwano no kuba abagaba b'ingabo z'ibihugu biri mu ntambara u Burundi na Kongo barahuye mu rwego rwo kwitegura iyi ntambara. Bari bafite gahunda yuko kuwa gatandatu no ku cyumweru bagomba kuba bakuye M23 na twirwaneho muri Kipupu n'ibindi bice bashoboka byose. Ingabo ziri kusanya mu buryo bukomeye kugira ngo bareko habakura, ariko ntibyakunze. Ngira ngo niko amakuru kugeza ubavuga, ahubwo avuga ko M23 na twirwaneho bagerageje kongera kubigiza. Aba bantu bose baratanguranwa n'iki? Rero nuko bitangagaho urugero mu gihe cya Warikare. Ibiganiro byabereye Doha, M23 yarirukanse, General Gaceri yinjira Warikare arifotoza ku kirango kungwe. Bati bafashe Warikare, ariko basa nkaho barombereje bagira Warikare ari umuhanda gusa. Ibiganiro byavuzwe Doha bitanga amabwiriza ko M23 isubira inyuma, ihita isubiraho yari isanzwe. Uvuga ngo muri icyo gihe ibiganiro byabaga yari ifatiye reserve. Hari icyo bajya bavuga mu Banyarwanda ngo kirya abandi bajya kuko kirya kikisharira. Kandi agira memwari kurute bibagirwa vuba. Yibagire yuko Kisekedi yahagaze Kinshasa akabwira isi yose ngo agiye gutera Kigali akayikuraho. Sejo budaze yibagire yuko icyo gihe yavuze ngo agiye gutera Kigali ngo ayikureho. Kisekedi yagiye kubaza abazungu bamugira bamufasha, akaba bamugira inama bati nyamuneka bari abantu ntabwo wabikorereza, kandi nuza kuza kubatera bazaboneraho bagukureho nk'uko bakuyeho mu mbuto. barabimubwira aje rero arahinduranya ngo yagisha inama ati rero icyo bakora genda ushakira isasu byinshi
maze turasire Kigali nibura bababare kuko nabo bifuza ko tubabara. Kisekedi kuko aragenda bishasa arabishaka none ashyira kumugaragara bwira isi yose ati ngiye kurasa ka Kigali nkashwanya mutwe ningira Imana ndaseremo na Perezida Paul Kagame. Arabyivugira kuko bisasa aragenda arabizana abirunda kuri Goma byose abiboneza mu Rwanda. Noneho kuko yagira ngo igihe arasa muri Kigali yishwanyaguza nk'uko yabivugaga nibura hagira abantu bafata Rubavu azaze kunywa champagne muri Serena yifotoze we na Moyayi bari ikintu ingorane yagize rero ibisasu bimwe yagize turabihagarika. Gisagara bamyambira mu Panda y'izambara hiye ninihe uje mperuka mu Gisagara mu 2015 hareze imyaka 11 ngenda bibarabara muhira kuduga Gitega muhira kuduga mu Cibitoke muhira Kamenge Bubanza muhira amabarabara ni gusa ntaja muri karti no kuri stade muganda je kubera umupira ntangore dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje. Umupaka wugaye niwo hasi hejuru ninde nayigire nwarizogena n'indege mbere hasi hararugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza gucengera tuva tuti aciye hejuru tuzoshika Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane mugabo je baca mu minyaganyaga ngo umupaka uruguruye no. Rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bamwe gutembagaza ubutegetsi 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bashavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moji umugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abanyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe twavuze ati nuguhebuza hariho murazi ico bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga ati ubutegetsi butangwa n'abene gihugu abandi bose hebura cuka dukucusa abantu ico gituma nimba tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani nisandugu amagufu nabushinga igihugu razishavuye Aigle Noir CAF Champions League ikigali hamwe ntosanga atabikorwa mfise minaye none Kigali gamwe ko ndati ega mu Kigali ega je n'umu officier mbere nurira mvuze ndagenda yego mena na telefona sinumunyamanga mukuru umugambe none FPR se umugambe hevo na FPR ni nakuja saa 5 na ingia Kigali sanga banzaniye amamodoka kuri aeroport perezida kwa natakumva ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni uyaza kari umuntu udahera iga ni mu gihugu ibitero bya Niyombare ku Burundi ibitero bya Riditabara ku Burundi pe na Reveriyane nk'uko abivuga ni ingabo zidashika na 200 ariko umuriro M23 yagucanyeho muri Kongo ahubwo iyo uvuga uti Riditabara abarundi ni mwitegure guhangana na M23 cyangwa mwitegure guhangana na RDF cyangwa u Rwanda koko barambara umwambaro wa Riditabara ariko batera u Burundi kandi abarundi bazavuga ngo karibu kuko bararushye kandi bararemerewe kandi baragowe ariko bisemerera ku mvo zahi iyo ndi gusobanura ibintu bigiye kuba cyangwa nkavuga ibyenda kuba cyangwa nkavuga ibigira bishike mba ngira ngo niba hari usenga niba hari uwizera niba hari uwafata icyemezo cya nyuma tushyireho inkebuzo tubwire abantu ngo ibara rigira rigwe ishyano rigira ritakare kandi ibara rigiye gukoroka
ubwo ni ugutega umutwe bakakumwa. Burundi niko bumeze, bwo bwateza agahanga, kuko niba mwanze kubatsisurira muri Kongo, mwanze gufunga bariyeri, bakaba bari kubasunika, mwabonye abantu bari guhunga bangana uku, mukananirwa gutangira twigwaneho muri Minembwe, mukananirwa gutangira AFC muri Uvira, mukananirwa gutangira AFC muri Baraka, hajiga abarundi muri kubabwira ngo mwebwe tuzabakingira. Ni ukuvuga ngo hariya hazaba intambara y'amasaha, ntabwo ari imyaka, nta nubwo ari amezi. Niyo mbara zajya ku itangazamakuru ahagarare Kenya cyangwa Uganda cyangwa hazaba ari hose no muri Kongo, nashaka azaba ari n'Igoma, atanga amabwiriza y'uyoboye urugamba w'umurundi, ariko mu bitugu by'uwo murundi ni umukongore, mu bitugu byo mukongore ni umugande, mu bitugu byo mukongore ni umunyarwanda, mu bitugu by'uwo munyarwanda ni umukenya. Hano harimo abantu biyegeranya, bakisuganya, bakishyira hamwe mu buryo budasanzwe, biteguriye intambara yo guhirika no gutembagaza CNDD FDD. Ibyo bintu rero harimo abantu babyumvisha ugutwi kumwe, ngo bakavuga ngo ubwo watambikiriye ngo wagiye muri politike, ngo ubwo watambikiriye ngo wayobye. Oya, kandi tugira dupfe, mvuga ibindi bihe. Jewe mbonye abari guhunga, je mbonye ko imbibi z'u Burundi zinjiriwe, hama nje kukubwira ngo Yesu araje ngo aguhe vewiti, ngo ugiye kujya mu ijuru, nje kukubwira irindi jambo rihoretse kukubwira ngo senga imigambi ya shetani taramuzwa. Ngo ubwo ibyo twakabaye tubyumva rishima mande ubivuga, oya nawe rega kubivuga bayavuga ukuri ukwiye kubyumva, kuko Bibiliya ntabwo ivuga ngo tuvuge ijambo ry'Imana gusa, tuvuga n'ibiharage. Ibiharage byunguye iki? Ariko bifite ubuzima, igice kimwe cy'ubuzima kiri mu ibyo biharage turabivuga. Education, igice kimwe cy'ubuzima tubamo irabivuga, kuko izi mikoro nambaye urumva ntacyo bivuze mu mwemu. Ariko nibandanyiriza rero, niba hari amakuru namenye nk'umuntu uri mu Rwanda, kandi hakaba hari ibyo nge ndi kureba nk'umuntu uri mu Rwanda, abantu bari i Burundi eske barakingiwe? Ese koko uburinzi bubariho? Ni ugusemerera ubudatuza ubudahwema, koko Satani yameze magabo kwangiza no kwica cyane kurimbura. Niba rero hari kofri yatangijwe na Ndayishimiye ngo aratanga igihugu cye bakitorezeho bahirike Kigali, Kisekedi nzarasi Kigali impagaze ikisasa, ntabwo nzi ibyo bari banyoye uwo munsi. Wibaza ko iryo jambo ryatakaye uyu munsi wa none, ukaba wumva ngo Red Tabara igira itahe, ariko ifite abo yafashije kurwana nabo bagiye kuyifasha. Ni ukuguzanya bimwe. Kera bajyaga bajya guhinga mu kinani cyakurima, abantu 10 bakaza kukurimira, nawe mukagenda muhanahana mu buryo bwo gushyigikirana. Bisa n'ibyo n'abagwanyi bo muri Afurika, umuhari wiyomeka ku wundi. Buriya twigwaneho yafatikanyije nayo muveti, turababohoza Minembwe, babohoza Goma, babohoza Bukavu, ubu bagiye kubohoza Baraka na Uvira. Nibamara babohoze, bashyigikire Red Tabara mu kubohoza Burundi. Kuvuga igihugu kiri kugenda kimeze nk'icyariye ishashi, nk'inka yariye ishashi, kiyonga, gisogobera, kiyonga, kinanuka, kigenda cyonda ku mvuzi bigaragara. Ntabwo hano rero Red Tabara iri bunegoseye n'umuheto. Ni umuheto, ntabwo iri bunegoseye, ntabwo iri busaba imbabazi n'amagambo Reveri yari kuvuga nkariya, nta by'imishyikirano. Hano rero uyu uri kuvuga ngo ese ngo barakwiye ingabo ngo tuce tukonjika ngo vebre, ngo barakwiye 200, baradeployinga 9,000 by'aba special force, ngo barakwiye 200. Muveti turu ifite indege, ifite amadrone, ifite ibintu bihambaye, ngo barakwiye 200. Igitangaje nuko mu Burundi, mu mvu za stress abarundi bafite, mu mvu z'akajagari bafite, mu mvu z'ibibazo bafite, mu mvu z'akavuyo n'akajagari kibereye mu gihugu, nta murundi witeguye kurwanya Red Tabara, kubera ko mwe muri ko murabacyurira ngo tuzatwara imyaka 1000. Mwe muri kubabwira ngo ni mwihangane, mugende uko muri, mugende menya,
mwihangane doke ntacyo mubahindurira mwebwe iyo muri abadede muri kuvuga umuti turi kubaka ibarabara, turi gutanga umuyaga nkuba, turi gutanga amazi, turi gukemura ibi n'ibi. Afazari icyo gihe umuntu yanavuga ati ariko iriya guverinoma nta n'ikitwaye, ariko niba ibintu byose bigenda byunyuka byanka bigorana uzatera muri kumuharurira inzira mwebwe badede, uza kubatera mu muharuriye ibarabara ari buzananemo yishingikirije. Nuko ari buvuge ngo igihugu cyacu cyabuze ibitoro kuva mu myaka iyi n'iyi, igihugu cyacu cyabuze amahera mvamakungu, cyafatiwe mbarirwa n'amakungu kuva mu myaka iyi n'iyi, igihugu cyacu mwe mwanze kuganira na ba Niyombare, mwanga no kucyura impunzi, mwanga no kugirira imbabazi impunzi, muba nka Habyarimana wavuze ngo ikirahure cyaruzuye ngo hagiyemo andi mazi acaseseka. Muvuga ko bagomba kuza ngo bagacibwa imanza ngo bigahera, nabo baranga. Muravaho nk'uko na Habyarimana yavuye, kandi ni amateka yisubiramo birasa. Ibyo rero utabibona ni uburenganzira bwe bwo kutabona, ariko ureba biragaragara. M23 se wibaza ko yahemba ikiredi tabara? Ubundi se M23 wibaza ko ubutegetsi bwayo bwakomera gute cyangwa bwatera imbere gute mu gihe hari ingorane irenze imwe? M23 kugira ngo ikomere nuko mu Burundi uhayoboye baba bahuza. Igihe cyose CNDD iri i Bujumbura ntabwo icyo twita abadede cyangwa se abasendidede FDD, ntabwo bishoboka ko M23 yakubaka ishyanga ryayo ngo rikomere. Bazabanza barwane, basekurane, batimburane, bamenane. I Burundi ni ngombwa ko Burundi burwana na Sultani Makenga, ni ngombwa ko Uburundi burwana na M23 hasi hejuru. Icyo ni kitaba Imana irareba. Ntabwo Uburundi ni inzira ya Kisasa bakomera gute, bakiyubaka gute? Ni ukuvuga kandi Uburundi nibuvamo M23 izubaka ishyanga rikomeye, izubaka igihugu gikomeye, izubaka amateka, izatera imbere mu karere, izakenerwa, izagenderwa, izatera imbere ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ariko igihe cyose i Bujumbura umuntu wese baba badahuza uyoboye Burundi, ni ingorane muri Nord Kivu na Sud Kivu. Nta mahoro muzigera mugira abanyamurenge n'abarwanda fomo n'abarundi fomo baba muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mwese muzaba muri mukaga n'akangaratete, muzaba mwikoreye ishyiga rishyushye. Ibyo bintu byose rero M23 no mpamvu yashyizeho strategy zo kujya kurihirika Gitega. M23 ishyiraho strategy zo kujya komora cyangwa se gutembagaza Gitega kugira ngo ibone uko isikiriza ba baturage cyangwa babene igihugu bayo mu buryo bwuzuye. Aho rero nta rindi turufi isigaranye uretse gukoresha General Niyombare cyangwa se gucyura Red Tabara, bakajya kuba abategetsi ndetse bazahahiranira. Perezida wa Kongo, ubwo ni ukuvuga guverinoma ya Kisasa, itinya u Rwanda, itinya Kigali. Tureke kujyajya ngo duhenda abantu. Gitega nayo, guverinoma ya Gitega Evariste Ndayishimiye, mwese mutinya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, muramutinya, muramuhabuka. Mbivuze ndi profete, mbivuze ndi pasiteri, muramutinya. Nuko wabibonye mu mavideo umaze kuraba, Uvira abantu batangiye guhunga, abantu batangiye kwimuka, abantu batangiye kuva mu gace bajya mu kandi. Nari nababwiye ngo Amerika negociation yayo ni ukwemerera M23 gufata Uvira na Baraka ku buryo imbibi z'u Burundi muraba muhana imbibi na M23, ntabwo muraba mugihana imbibi na Kongo ya Kongo y'ubutegetsi bwa Kisasa, muraba muhana imbibi n'ubutegetsi bwa Sultani General Makenga ndetse na twigwaneho kwa General Sematama. Ndetse igihugu cy'u Burundi perezida ugiye kujyaho
mpamya ko ari nawe mu perezida uzagira uruhare mu gufungura imipaka no kugarura imibanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Aba bariho ndi kuri uvuga ngo ashaka kuzabona intumbi n'imva n'ibituro n'ibiziga ngo by'abantu bose bari kumwe na Niyombare, kuko Niyombare niwe uzi imbere. Ibyo ni ibishobisho, ibyo ni ibintu nawe uri kuvuga uzi ko bitabaho, bitanashoboka. Ni amagambo nyine ubwira twebwe tutazi gusoma no kwandika, ni amajambo ubwira twebwe tutari abasoda, tutari abaperezida. Donc ni ibyo ubwira ibiswi by'inkora, ariko ntabwo wabibwira abantu bakuze muziranye muri kuri level imwe y'amafaranga, ku mashuri, ku bunararibonye n'ubwenge n'ibindi. Oya, ibyo byo tubishyire pembeni. Ni ukuvuga rero Uburundi, ngewe mpamya ko Uburundi nta mwiteguro n'umwe bufite wo gukingira bene gihugu, nta mwiteguro n'umwe bufite wo gutabara bene gihugu. Uburundi buri mu yabiri. Mwe muhanze amaso ngo Niyombare ngo azaza, ngo bazamuzana, ngo ari muzima atari muzima, ngo ibyo bintu murimo ngo bazahira nka FDLR yaraheze, cyangwa se FDLR yarananiwe kubera ko u Rwanda rufite imbaraga. Ariko se Red Tabara ya Niyombare izahera kubera ko Burundi bufise inkomezi. Ukopa y'u Rwanda na FDLR, ugakopa u Burundi na Red Tabara, ntabwo muhagaze kimwe. Ni ukuvuga kandi iyo muba ari ibintu mushoboye, ni ukuri ntabwo ari imbabazi Gitega yagiriye Kigali. Iyo biba ari ibishoboka, neva aba yarateye u Rwanda, kuko hari abazungu benshi rwose n'ibihugu bitari bike byashyigikiraga Sebarundi n'ibindi byashyigikiye Gisekedi, ndetse Gisekedi nk'uko Tito Rutaremera bivuga, barunda intwari Goma ariko bagambiriye gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, birabananira. Uyu munsi rero nimbivuga yenda uraza kunyumva nabi, ariko mbivuge neruye, mwarananiwe. Niba rero mwarananiwe, ingoma zanyu n'ubutegetsi bwanyu, cyacyobo mwari mwaracukuriye ubutegetsi bwa Kigali, ubwanyu niho bugiye kugwa. Koko M23 kwihuza na Red Tabara na Twigwaneho, kandi bakarwana ubudatsindwa, bakarwana ubutsinda. Hari ahantu Bibiliya ivuga, ihageze ikavuga ngo nzajya imbere y'ingabo z'Abisiraheli ngo mbe umugaba w'ingabo za Isiraheli. Yabwiraga Yesuwa. None se ubu Imana iri imbere ya Neva mu kurwana, iri imbere ya Sultani Makenga mu kurwana, iri imbere ya Felix Tshisekedi mu kurwana, iri imbere ya Sultani Makenga mu kurwana. Kandi ni ukuvuga izi guverinoma zose zashwaniye Kigali mupfa Makenga. Kandi ni igihugu gito kuruta ibyo byose. Burundi buruta u Rwanda, Kongo iruta u Rwanda, iyo ishuro hafi 90 n'izindi. Kandi nanone Abanyamurenge navuga ngo bahisemo neza, koko nta nubwo jewe navuga ngo Abanyamurenge bahitemo Kisasi. Hoye, nuse wowe waburi gutirisha, ugatirisha umuswa, ugatirisha ikijuju, ugatirisha umuntu udafite ubwenge. No kuvuga ngo gutirisha kwa M23 yisunze n'amaso yayo iyahanga ku bantu ibona bafata. Navuga ngo ni inkuru mbi kandi ni n'icyuka kibi ku bantu bahana imbibi na Kongo. Kongo ikotororwa na M23. Kubera ko niba abantu bari guhunga kuri uru rwego, abantu batangiye guhunga kuri uru rwego, negociation ya M23 ubwo ni coalition ya Twigwaneho, je sinjya mbitandukanya na M23 na Red Tabara. Abo ntarahamya neza Nefrene, ariko abo nta nicyo bamaze nza bampema. We nubwo bamubwira ku wa mbere yajyamo, kandi aranakuze cyane, we ntashyushye cyane, ariko Red Tabara iri mu kazi. Aha rero ngira ngo mu Minembwe intambara yahinduye isura, ifata urundi rwego. Koko iyo MONUSCO yishikiye, ukabona iyo irinze igira cortege imeze uku, Uvira hakaba hari akavuyo nka kariya, inzira zose zijya Uvira bakazifungura, Baraka ikaba ifite ubwoba, Uvira ikaba ifite ubwoba, Kamema abarundi bo bafite ubwoba kurutaba. Ibintu ni bibiri.
kandi ngira ngo intambara irasenya ntiyubaka, tuyivuga ku munwa, tukayivuga va bitaraba kugira ngo abantu basenge, tukabivuga bitarasohora kugira ngo abantu babone uko binyegeza muri Kristo Yesu, birenzeho amaraso ya Yesu hadapfa bishe. Tukasigura ibi bintu mu buryo bwumvikana kandi tukabikora update. Ngewe amakuru ufite nizeye nuko Uvira iri mu bwoba, iri kuzengurukwa, Uvira iri kuzengurukwa, Baraka iri kuzengurukwa, kandi sahizi uko byagenda kose ntabwo FDNB, FARDC, Wazalendo, Mayimayi na za Nyatura n'ibindi ntabwo bashoboye kugwana na M23 mu buryo bavuga ngo M23 wirabona ngo isubira inyuma cyangwa se itsindwa. Ibyo ngira ngo zaba ari nk'inzozi, uretse Amerika yonyine ivuga emikumva. Ngira ngo nta kindi gihugu, kandi muraza gusanga mwihweze murebe Ubuganda buri muri Kongo gucukura y'amabuye y'agaciro no kurwana, ariko ntibuvugana nabi na M23. Mwibaza icyo kintu, iyo trick irimo aho ngaho, harimo akantu nyine abahema. Kenya, Tanzania babirebera ku ruhande koko bo bari kure, ariko nabo bafite y'ukuboko kudasanzwe, kuko inyungu zivayo nabo zibageraho mu nyungu zo kugira ngo M23 igire ijambo mu karere. Kenya igomba kuyishyigikira muri diplomasi, mu nyungu yo kugira ngo M23 igire ijambo mu karere. Tanzania igomba guceceka. Ni ukuvuga M23 harimo abantu bayireba bakagira ngo ni zero, iragutse, ni ikintu kiri durable, ni coalition nini cyane irimo ahubwo abantu bicabwenge ku buryo bo bashobora guhisha amabanga yabo. M23 ishobora guhisha M23, ishobora guhisha General Godefroid Niyombare, M23 ikamuhisha imyaka ingano, kamubika ikabika kabiri kamugirira umutekano. Wibaza ko abo bantu boroshye? No kuvuga rero abanyamurenge bo bari ku Rwanda kuko babona u Rwanda nicyo gihugu gishobora kubabera tirimurida cyangwa roro moda, cyangwa gishobora kubabera dimini. U Rwanda ni igihugu igomba kwigiraho uko yahabwa ukwikukira cyangwa se ukwigenga. Birumvikana cyane. Aha rero nimbivuga uku nuko niba ubuhanuzi bugira busohore, kandi ibyo ntimukajye mwita ku majambo y'abantu. Umuntu nakubwira ngo ngewe ndashoboye, azakwerekere mu bikorwa nyine akora ashoboye. No kwiyamamura ku mbuga ngurukana bumenyi, wiyesa mu ruvuga ibintu ariko kuri teri nta gihari, urimo uribeshya kandi unabeshya abantu. Niyo mpamvu rero M23 bamwe bayitegereje Bujumbura nk'abo yatumyeyo, abandi bayitegereje Bujumbura nk'abambasaderi bayo. M23 muri Bujumbura imaze kumenyekana, mu Burundi imaze kumenyekana, muri CNDD-FDD imaze kumenyekana. Aba bagwanyi i Bujumbura nta ntambara ihari, ahubwo no gutambuka, no gushyikira. No kuvuga ngo Niyombare, Sultani Makenga, Sematama, niba hari trisheri bakora ku Rwanda, bakahakura imyitozo, bakahakura discipline, bakahakura umurongo, bavuga ururimi rumwe, ntabwo ushaka kubasindagira ikisasa ngo bigire icyo bimaze cyangwa icyo bitanga. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none icyo ndi kumvikanisha ni iki: niba Imana yaravuze intambara mu Burundi, ubwo ni nayo turi kuvuga. Imana ikavuga ingwano, ariko sahizi guverinoma ikaba ihagaze nk'idahari, nkaho bitanayireba, ariko ugasanga n'abakizwa abarokore nabo duhagaze nk'uko leta ihagaze. Amakuru mwemera ngo nayo reveriyo yababwiye, amakuru mugenderaho ngo nayo ngo igipolisi cyatanze, kandi amakuru mukura mu biturira amasoko ntimuyemere, amakuru mukura mu bituma amasa ataboneka ntimuyemere, amakuru mukura
mu bituma amahera mvamakungu atinjira, ayo ntimuyemere. Mugabo andi makuru ngo mukayemera, n'andi makuru ni ibinyoma, ni igihuha. Ni ukuvuga ngo amasengesho ubu niyo Burundi bwakabaye buhagararaho, iyo ubwayo bakayasenga neza mu kuri no mu mwuka, mukabona ko Neva yananiwe, mukabona ko Reveriyane yananiwe. Koko Reveriyane impamvu mbihamya ko aba ananiwe, ubundi ntiyakabaye avuga ngo u Rwanda nzafata umuntu atari ngo nzajya kuzana amagufa ye cyangwa ikiziga cye cyangwa imva ye. Ubaye ufite ubushobozi atari ukwiyemera, wamuhiga ari muzima ukamufata ari muzima. Ubundi buriya iyo uterura ukavuga uti jewe generali umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndimbonera kure nkuru ikuriye izindi, ndabazanira niyo mbara ari muzima. Ubundi aho niho abarundi bahita bavuga bati kabisa abadede bagiye bakarabye. Naho niba uvuga ngo uzategereza apfe, ntiwamubona, ntuzi yari, ntiwanabishobora, dosiye y'ubwira kurenza. Kandi ufite igihugu, ufite iperereza, ufite byose, ukaba wajya muri Kongo umwaka wose ntumufata imyaka 2, aho ushaka wajyayo no mu Bugande no mu Rwanda, na diplomasi ukini ariyo yose u Rwanda ntirumuguhe, uraciriritse. Rero tudahendanye cyangwa ngo tugire ibintu dusigana ku maso, murahitamo gusenga. Nimudahitamo gusenga, intambara irabagwa hejuru, hapfe benshi, nka cya gihe cya ntegana marangara. Kuko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Satani we akoresha abanyepolitike ngo hapfe benshi cyangwa hakenyuke benshi cyangwa hakinduke benshi. Ubu tuvugana Satani ari kwenyegeza. Satani ibintu byiwe byose ari kubishyira mu bikorwa 95%. Arimo arategura abicanyi, arimo arategura abazapfa, abadoma kw'ibimenyetso. Satani arimo arimba ibinogo, Satani arimo arakereyamo hutu nyinshi mu mitwe y'abantu, tutsi nyinshi mu mitwe y'abantu. Satani arimo arubaka ibintu byiwe mu mitima y'abantu. Ariko twebwe dusenga, twe dukijijwe, twebwe turi abubaha Imana, twebwe turi mu ngoro ntagatifu, imikorere yacu mucunge neza Satani atadutwara abantu cyangwa igihugu akacyarari kuko agomba. Oya, ishyaka ry'Imana riranguruke kuko twumviye Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo data bibuka ushaka, ariko byari bizananye ko yamaze kumvira uwo data. Twe rero niba atariho turi, ahubwo tutegereje BBC. Ubushize narababwiye isoko n'andi masoko azashya, ufite ibintu mu masoko nave washakaga gushorayo nabireke, n'amabaka azashya rwose. Ibyo bintu ndabitangaza. Ariko sahizi natangajwe nuko n'ubu nandazashya abantu bavuga ngo ubwo se kuko ngo birashoboka ngo bwindi soko ngo yashya. Ntabwo yashya. Nakuriye abantu baza bagatonda amabisi, grenade bazazitera kuko igihugu cyaratewe, kandi wagiteye nta mahoro agigomba. Ntabwo ashaka ko abadede bayobora igihugu. Niba rero CNDD-FDD uyirwanya yahagurukanye intwaro iyo ari yo yose, kandi buriya abadede ni abantu bakunda inyungu zabo. Kuko Reveriyane niba kubwira ngo imyaka 10 irarangiye ntaho nyoye Bujumbura ngo menye amakuru yabo, ntambonera kure ziba muri Bujumbura none.